Hello, insu mitte hoi dam jing unam. Assam, Nagaland. Ngam tip langa na bo anun jingka pha. Jingka na we ho dinga jingka pha sun na we adia sun pha. Zan jang khan kim ho ani bena zan jang kim zan khan kim pha. Tuni he shading nyao cha cha min je asai chang ge we dingin na la jon pawin dip na khan e. Hello 650 manung da leri ba thikot che sakthubam ge hoinau yenau mayam kam dori ge social media da hero sing do fajana sethare ne adu da gi gen taro mathang da noi prajana adu wa bijarak chani noi khulai pai du na reba phuru ngak ningai ni ko na praja hoi da thona ullaga thona phaba saba seran toran tona ningai na te nuina pange center da lut to busing du adu siwai da amtang libaga tum sanadu oja tum sanadu noi mete praja sing awa ba sing du mana kana mata michang chang da bi da mana hai thoga hujik phau ma si ki da bi da hayaga noi na hujik si noi gi ining tho adu ada ngang ba tam du da noi ining tho le simba sana jaw ba kibigi noina hujik si noi gi oja tom sanadu mako khara bera le mini adu da ka gamu haye adumaina prajana adumaina tonu noina haige do ba achum noina ngang thok ke do ba noina ngang thora di aram bai natraga adu ada lami singna kan that chani seta chani haibagi kibagi ma na loina pondo iba makhei du achum bangak ta du hing noina adu ada muk ka ye kaino ba tawri se ona tom sana so kari amata wakan son thani ngai leite tubu nangi hero ki kendra praja mayam leidana afawa mi do seta lo magidi nangidi adum straight ta chum nangangi chali aduga youtuber macha ge pari mom romita mangan thoibaneli kopal sing egi thuna bio haiba sing masau langba isau langba kangbu su daja gang ai phui noi wajao kaya ngang re su kuki ga thing ge do ba kuki da nongme kap ke do ba noi gi atho ba sing du moi hogal laga wakak to di noi social media da kaya ngangraga kari tu to re su kana ro ko adu mathak da moi di maya si yaw de ba nong sa ore su maya yaw da bagi ching da karga ni chik pangam de bani khangabo aduga mete macha ge youtuber na pepa chumaran so khang da kambuna impan tampak da la udana muga han ko rakanu noi tampak da mot malle ba law so lak ning de mi kiti gi sak thumai mai bam gi macha ngakta phui na sak sing duga praja mamangda public safety awareness piraga kuki mapung phana mutna ne do ni haibasi chin sida haibasina aroiba oido male ne ha noi gese practical da to bone
ai khoi cookie ma cha ge kana gi order lowe ha ai khoi kap nam tam da kana gi sipai le so tum kap nei ne noi gi di ngam da kan da am hai BSF le re di han Assam rifle le re di han na gi lowe ni adu da ma bai adu da ga hai adu ga hui kari thore ni pi ma viral lowe re ai gi mawa du matrum du pik malle mati du pik malle aduna BSF ashuti lak pan pa si amatang pin han khi ge ha ga adusu mina phatok ka do ba oi ba matam da mana law khong du na asya je ikai du noi kai thi bin phui sak thu ase mana phui thikot je adu pina es munam phu adu da ka ga to we hai adu ga apang ba praja pakhang na mu ka BSF du mu ka phui ne kai dro dan ngatau tin ozo tom sana chu aman thudi bo ase hi mipin ise ngam lo ho thudi bo ise ngam lo ho aman an se hin na ti win ale tu a hi nal MP pau a hi nan sei pha na ama hi ti hap kra hi ti maku alo sawa hi ti na ti ki ta win kha vel na pan pi win kha vele ibda ti na umuham oza tom sana nung neo he in nung chon he un hero nga na mi pi za chunang dinga umetia sagu ga kisap kin he o he chu kan le do na chu Assam Nagaland langa umisu pi ho win anhang lun be yang le ti them kan le do ti asamin lai kan le do hin nohon gal na ti win upai ne lo te le BSF ji elo la Assam rifle ji amo hi le so na ti win nanu me ho ar ho na pin hoilang tin ale nu me khat me le nu me khat aji umhel hola aji pa chunga chim lo pa na BSF khat bol sa wa ta viral di pa na nampua hiti khati ne ati in nagolongo min ang abo bin pai sunga no social media YouTuber ho in azat thulian se jong le son gal kap ding no sa na ti ho no hum pi ho chu akipat do lo la kon gal kap de ham aha umlo ngen no sa he ti chu ka se hin asai ne san gen met pio lai zon ho ki pa chu kan se hin gam tep lam hel lang Assam Nagaland hel lang kuklen sunga mo le pau thea tu sei thea kom na laijen kanami pite ho na laijen pawen kai lung se jing we ngai lu na zalin like share comment ha bolin il bol pi ke 22 asai na khe akhan se he umnu muti